petang itu yang pesu ulit jam sio kan di jam 11 ngale bonsai. Bisa ditegale, bisa ditukade, bisa kemungune, bisa diapine. Yang penting mah dia poligoni, dia pelempeni, dia pelempuyan, dia penjeboni, anti lampuyangan. Ulian dia kesenjang idang, pula selidang kebiasaan magadang, ada nan sugoni luar. Oh tuan ligoni, oh tuan lempeni, oh tuan lampuyan, oh uyang-uyangan. Ligoni, oh tuan lempeni.